sidle isidlo senkosi. Amen. Hallelujah. Uthi uma kungomani uyasambuza athi manje uthi mina ngazi ngoba bayichitha hamba ubuza le ngaphandle. Akafika kimi ngiyayichitha ngithi angeke lithi iBhayibheli uyoba ngongqolileyo for 7 days. Amen bangcwele. Hallelujah. So lento into ya every month. Amen bangcwele. Because uma sithi siyabuka isidlo senkosi sisidla ngegood kuphela. Amen. Kanti iBhayibheli uma silifunda lithi uma ningikhumbula ngokuthatha lokhu nidle. Amen bangcwele. Mayisathi evikini lesibili enyangeni ila samkhumbula nathi khona. Amen bangcwele. Ngingamoshi isikhathi ngoba sekulate sizothola incwadi yethu ngokwaMateyu 9. Onobhala bethu bangasifundela 9:12. Amen bangcwele. Sengiyaqela Nkosi ukuba ngifiweke amandla yawadinga ukuba ngifiweke Kubai Singing Matthew 8, verse 9. Matthew 9, verse 14. Baba lonomusa baba lonesawo samakhosi besamangcwele nayinceke yakho samakhosi sasipha izwi nkosamakhosi cela ke wona ke mnini amandla wonke nkosamakhosi usivule indlebe tikamoya kuba silizwe izilakho mesamangcwele bese liyangena jaji ezulu liyahlala empilweni zethu liyasikhumbuza mihla nemalanga egameni lomusa mesamangcwele makakhulumela ngekwazi kwakhe kepha mhole ngomoya njalo avele ekhayizweni ngizokwathi. Amen. Isihloko umbuzo ngokuzila ukudla. 14 khona kwafika kuJesu abafundi bakaJohane bathi kungani thina nabaFarisi sizila ukudla kodwa abafundi bakho bengazili na? 15 uJesu wathi kimi ikhetho lilingana yini umyeni esenalo na? Kepha ziyeza izinsuku lapho umyeni eyakususwa kulo kulapho ke liza kuzila khona. Amen bangcwele. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Lana sithola izwi lana abantwana babaFarisi bacomplaina noma balwa khona ukuthi Jesu kuza kanjani ukuthi thina sizile ukudla usizilise ukudla kodwa abakho abantwana abazili. Shuthi ngamanye amagama bese babulawa indlala. Shuthi uJesu uma bazilisa bekababona ukuthi kunezinto kumele bazithole kodwa before kumele bayithole kumele baqale bazile ukudla ngoba khona ezinye izinto angeke zize mahala. Ezinye izinto uma ziza ibusiso siza kumele ujule. Kukhona ibusiso ezizwa ngokudumisa uma uyodumisa uNkulunkulu bese ziyehla. Khona ezinye zifuna ushona edolweni bese uyalamba uzila ukudla. Lithi iBhayibheli bathi abantwana baFarisi uza njani Jesu thina rayithuna siyazila kodwa abantwana bakho abazili. Uthi iBhayibheli uJesu yabaphendula ubangazila kanjani umyeni sesenabo na? Hallelujah. Uthi bangazila kanjani? Ngamanye amagama bangazila kanjani? Mina ngisesenabo. Yakuthi uma kusuka mina bese ziyaqala inkinga kibo bese buyaqala ubunzima kibo yilabo bazozila khona ukudla. Amen bangcwele. Ngoba sinenkinga uma sikholwa. Nami nginayo leyo nkinga bazalwane. Uma kumnandi vela ngiye edolweni. Uma kumnandi vela ngizila ukudla kodwa lesikhathi sekuqala sengibona ukuthi manje sekuyakhuphukela manje sekuyabheda sengiyaqala manje sengiya edolweni kanti iBhayibheli kumele ukuthi siye edolweni imihla nemihla. Amen bangcwele. Hallelujah.
bayacomplaina amen bangcwele bathi kuza njani thina sizile ukudla abantwana bakho abangazili na amen bangcwele ngizawubuyela phansi ngegama lika Jesu amen La Nkosi ungangifike amandla wawadinga ungangifike Hallelujah. Uyeva lengikhuluma naye. Hallelujah. Ngiyacela naye manasuku noma ke siyasibingelela ke. Hallelujah. Amen. Bese nakaqedza ke usiyathatha 2 minutes. Aqala ingoma vele uyahlanga. Hallelujah. Amen. Yegezikho Hallelujah. Hallelujah. Amen bazalwane. Nama ngeke ngisasidla lesikhathi lengothi ikhuluma ngokuzila kudla. Amen. Amen. Iningi into letivwayo. Ephosesitizile. Amen. Amen. Manje na ke nyanza le ukhuluma kancane. Lokuzila kudla ke bazalwane kusifundisa lenye inkulumo. Hallelujah. Akusho ukuthi nakuphela impuphu kakho sewuzilile. Yeah. Akusho ukuthi mhlambe na uvuke gogo wathola abantwana baqedze kudla ekuseni usala uthi singcono ngisala ngiyibamba vele sengizilile. Ukuzila ukudla kusuka kuyisiprofeto lesitawusita wena mhlambe lesivimbe etinto lokumele utithole tempumelelo. Hallelujah. Amen. Ukuzila kudla kwakho akuhambi kodwa. Yeah. Nabathi uzile kudla uzile konke nasekamelweni mkhulu. Hallelujah bazalwane. Sinale inkinga ukuthi nabathi zila kudla abantu babamba lo uthi vele nangakadla isigadla mara udla ichocolate. Sitayifundisa ngalenye ilanga leyokuzila kudla. Amen. Sitokhona kuba nelwazi nami ngawushare kulele nkwatiko nawe usherele kulelo kwatiko. Amen. Lephona ukuzila ukudla bazalwane kuyadura. Ayisiwo ukuthi bathi uvuka namhla ungadli ukudla vele na udla ukudla mara unathaltiyele necremora. Udlile. Hallelujah bazalwane. Lena kufuneka sithole lesikhathi sifike early. Hallelujah bazalwane. Angeke nganze kakhulu iyarsta ungena kule nkonzo leli khulukelana. Amen. Ngeke kule khulukelana kuqala labancane kuqala abadzadlane sekugcina labadzala. Angathi ngibeke kahle. Kulokukhulekela ke ngicela bazalwane sibambisane kungabi nokudlala. Hallelujah. Amen. Kungabi nalokudlala kulokukhulekela. Amen bazalwane. Siyasukuma sonke kuvula isigawu ebese sebayakhulekelwa nabagulayo. Hayi locabangaka ukuthi yagula. Siyasukuma.